isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Kayat kuman nga ibaga nga agmay may salaang dayto YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa Balipay. Pakicheck tayo kuma kakabsat no legit matlaang ti channel a pagdangdangagan tayo. Agyaman kami unay kadagiti nag-comment maipapan iti daytoy abanag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan nga Oliver. Manipod nagtalinaed akon dito'y balay, nagbalinmetan a background ko dagiti drama dito'y YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Mailuyusak nga agsangit no kasjay nga adamangeg ko akapadpada ti pakasaritaan ti biag ko. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama toy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay? Diyak kayat. Di mo't naibagak edikan ka, aday ito'y ti kayat ko. Ti agisuro. Wanang, matanagan ak. Amangan ngamin no. No mabaybay am tin inawam. Kat maulit mo lang tinapasamak idi. Oliver, diyak binaybay antisikog ko idi. Amom day ta. Cherry. Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maaddaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. Alala, pasensyakan bakit. Amumot no kasang tigagar ko amadaanan iti anak. Maawatan ka, Oliver. Saan na bale? Aglibak to inton umadanin ti panagpasngay ko. Sige, agam ni. Di mo ko maipalubos sa may stress ka. Nang runay ti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't amapukaw man ang tininawam. Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Ni Tanya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ospital ko naman, Tanya? Abay? Naawanan ngamin itipot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry. Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, gusto nun bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Ang mga lumakapadakas king kati pa nagsangsangit mo. Oliver. Gustunan ko nakman. Ang mga niya pa iti mapasama kin ka. Ala, gustunan. Agin inom ka man, Oliver. Sana bale, tapasit lang man. Yan mo sana ang magagbartag. Wan ngamdandan ni minalam nga umin-inom ka iti arak. Pangasim ta din ako manlaptan, Cherry. Di ka tagyaman. At ituyak lang balay nga umininom. Sana karumurumara kas kadagiti daduma tita. Anya ti kayat mo. Mapana ka ginom iti bar. Kasta ka di. Oliver. Di mo't imbagak ngamin itikan ka. Ngag-resign ka lang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong.
Ipilit mo ti kagayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Jerry. Pagrikiharan ta ka di manan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka, kasla si kalaang tinasaktan ni tinapasamak. No agsasao ka, kasla siyak amin ti akin basol. Amom ka di masaksakit anak mat, Oliver. Amom ka di, no kasanumat tiregat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Lalabit asaan man nargrang din inawam. Nagtanggan tumat ngamin ti ulom. Ipilit mo tag trabaho. Idinto takabailan kayo matabyagan ni tagbaling nga alakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makauma ti kastabyag. Makauma talaga. Papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver! Oy, Cherry, itay ka pa'y amay kulkulang ah. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod tanya. Jak amuno niya ti aramidag. Kinapudno na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging ga makaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay, sus. Abak yu pa nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak. Jak amuno kasano ti aramidag ang makisarita ka ni Oliver. Mariknak ngamin tinalaos a panagliday na. Gapo iti pan nakapuka umanan ti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit diti asawam friend. Mawatan kayo adwa. Tinasaya at sikat ti umuna ang makisarita ken kuana. Ibabampay lang ti pride mo friend. Iti kasta, maurnos tinagbaitan yung agasawa. Tanya. Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita friend. Awan ngamin tinasayaat ang mapasamak no agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba friend. Mabalin ka ding agsarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrikyerta. Sorry magbakit. Pasensya ka dagiti madingin sa usawang ko ken kaamin. Oliver. No bilang ta makabukal tan tumanan iti anak. Sabay ko ma, taumonugat kamatan iti kahit ko. Alawanan. Manipod ita. Asikasuha kon ti pa nag-resign ko. Magpeso. Uwat lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga notipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na, agyaman bakit. Di mo lang ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti dayta nga imbagam. Sapay ko ma, tamakarga anak adagos. Iti kasta, madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta, masikumbanan ni Cherry, Oliver anak ko. Una lang, kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta, at amat kadkadwa na iti kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katwan anak ko, awan parikot iti dayta. Agyaman nanang, lumabalbalin. Diyak ngaminan kahit ang mapasamak manintipan nakarigilig ti sikog na. Sapay naminduan adara sa napasamak ti kasjay. Ay, wan nga rod nasken adublyon na ti agamnan. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasamak kadakwada adwa. Wan nanang, iso nga anong sanyo pa ilang tagna di balay ha? Aging ga ang makapagpas nga itasawa. Wan anak ko, di ka madanagan. Tasya kung ti makaab mo ang mga iwan, iti asawa mo. Magyaman nanang. Kasanon no, saan da nga approvan ti resignation letter mo, friend?
Di mo nga minsad sa dawin, friend. Hay, maikawa kamin tulakit di iti kaawan monton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat imaysa kadag iti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga resign. Hay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga mga nuga po iti pan nakabanbanog ko ngagpay so iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray na dagsantirik na kang agik kat iti trabaho. Masapul ngagsakripisyo ak. Ngamin, kas iti asawak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak. Sa bagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali ti trabaho kat makauray. Kan may sa, masigurado nga awatan da kan tumatla nga awatan inton agaplay kan tumanen. Sapay kumaatakas tang agpay so, friend. Ngamin, talaga aplanok ti agsubli, apaman ang makapagpasngayak. One friend, sigurado day ta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid kadagita bakit? Agi na nakakit di. Iti kasta, nasalon at to tipas ngay mo. Lakay, nalagan laang mat ti panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin kadag iti badbado takat iso ti mga ramid. Hadday ta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan, tanda ito abanag. Masapul nga nadamtin inawam ko nakmanayin. Alahuanan lakay, nangabakkan. Sige, saanan ang maulit. Sorry. Mala, umay ka, tamapantay di kusina. Nagluto akiti paborito matinola. Kan nangisagana kiti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalun at mo. Kan ti agbalintong anak ta. Nanang. Adda ka mo't gaya mo na ako. Nasapa ka mo't asin mangpal. Nanang, awan mo't ngamin ang tinapatang aramay dagin di opisina. Iso nag-awid ako na. Anya ngay dagitain sangput mo. Abasto tayo, anana. Nag-grocery ak. Ewan gayam. Ni Cherry, sa dino tayo na. Amangan no aday ti sila Joe. Di pa'y matrimuar manipod itay kunaan na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din, nanang. O sige, tagpulis sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo. Cherry? Cherry! Oh, Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara nakataas sa itiswelo! Tulungan na kami, Nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Tapay akanayon na matlakit din nga alaan tin inawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry. Amom ka di. Maawa na anak ko ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy mapaspasamag. Kasla kayat kumatan ti matay. Agasa matitalo nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. Pangasim. Tapagkalmahan tiriklam. Diyak laki di ka ba ilan no pati si kagat mapukaw ko. Jackson ka mailan, Oliver. Jackson ka mailan. Nagdagsin tirik nak. Mawatan ka ba kahit? Ang panunutan ko mamati sa lunat mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pang kumanga dahak lang dito, Cherry. Maray, kargaan pa yata basom. Atoy, oh. Kaya man ako pare. Hanggang last round tayo to yun Itay pa nga nga mawawag ni Mrs. Kau. Mamatan. Dari ka tanti. Mouth side
Kulambo. Takrot ka magayam, pare. Kung ako man, malalaki ka. Sikamot, pare. Saan mo nga iti kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Nalala, wanan, pare. Diyak kasapulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak na nga awa-awirin na. Pare Oliver, nabarta ka sa matan. Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijabalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagdanagam kanya, pare Henry. Kabalag ti gawin. Okay lang, nga uray umunagan nga gawin. Tagawid aktan tanong kay ko. Dituyak pa lang, pare Henry. Asan ka? Siyak timang solbar iti parikot mo ita arabi. Niya? Oliver, saan ka di? Wan. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama-amang tinagan tikaskan ka anak na. Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba? Bagay na bagay. Tumalag ka man. At lang asawa ko, isungag birok ka langin iti sa bali. Asawa? Asaan nakamot ama ipaayan iti anak? Kasta ka di. Oh, come on. Oh, cheers naman kit di, Oliver. Ay, kwa. Cheers na ko na. Ay, wala. Cheers, siguro. Kaya't mo ka di, taipaay ko ti kalkali ka gumam. Asaan ama ipaay ti asawang, ha? Oliver? Ano te, kahit mo asawon, ila. Aginom tapay, itikas na, agenjoy taado. Yeah. Di ka danak, Oliver. Siya, di makaamokan ka. Sa dinutayan ko? Good morning, Oliver. Anya ti? Oops. Aguray ka. Aguray ka. Di basta panawan latan nito'y Oliver. Laglagi pa, nag-enjoy ka mat idirabi. Ibatan na ko, ma. Agawid akon. Siguradong urayin na akong tasawak. Mabiit lang, Oliver. Ditakan! Oliver! Agsubli ka dito'y! Oliver! Apa yan pare Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Kuha pare. Saan mo't nga di kasta? Sigamat. Tilamad madlaw mo. Kasla na puyatan kamit ngamin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ela. Kuha pare. Ako. Inmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Anya nga itimbagan pare. Ay kit kapilitan nagliba ka kiti asawam. Inbagaklatan nga agkadwata. Uray saan. Agyaman ak pare Henry. Agam ni, itapay laang balagan kan. Pangaasim ta dimon ululitan. Narigatan. Diyak kaya ti may ramraman pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo.
Awan bakit? Kan kaya't ko ti bumawi ken ka. Ah? Bumawi iti anya lakay. Ha? Ay kwa. Kanaan ti po nag-overtime ko kadag iti napalpalapas nga daw. Isong ita, bumawi Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, sana. Diyak tupulos malipatan da ita bakit? Adan sa awag mo. Song batang pay Ang mga no ije opisina yo dayta kat napatag ti bagada. Ni Ella ti mo awag. Oh, song batang pay Sana. I-off ko lang ti cellphone ko. Alan, song batam no asino ti umawawag lakay. Okay lang. Ha? Ay, kwa, saan? Kas na akong bakit? Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa ilaang nga ti cellphone ko. Iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo, si kakadini Cherry. Uwan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Berbirukak ni Oliver. Adda ka diditan. Ha? Ne, anya ti masapul mo iti asawa? Basta irwar mo ni Oliver. Adda na patag apagsaritaan mi. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asap-sapulam ti asawa. Tinasaya at irwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak, nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak nagbidot. Amok adito iti balay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangunak! Dinak mabalin nga ilam-ilam mga latan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Talusan, mga yabak iti barangay. Sa anak pumanaw dito aging gaasan arumwar ti asawam. Naskan asong batan na ti inawak. Anya? Anya ti aramidan ni Cherry iti daytaan amuan na. Adda nga ta posibilidad na nga agsina dagiti agasawa. Gagayam, di uliwayan adanggan ti sumaruno apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.